khajani takhuktai bukhuksong okra sakra rokno ang tini nokni buskango busajak tini ang kaisa bisap noknukuma khanani yago mongkha 6th schedule constitution India o kaini constitution tongo kaisa angka India constitution te kaisa angka 6th schedule constitution that means constitution ni bisingo te kaisa constitution tongo ekta country ni bising te kaisa country himani kok takro bukro Inke o 6th schedule constitution man mani rijak mani khai je chung India wo reserve ungui tongani chini customary law chini traditional chini identity chini gobangma je nangmani buibai sekjak yangnani political power ni ଅଧିକାର sekjak yangnan bagai tin o 6th schedule constitution ni mani takro bukro orono bebak tongo orono bebak sai sai kai sejak tongo norok o 6th schedule constitution bisap rokno online to naharei khuk tharei norok mono porikha ke belai sanai je o 6th schedule constitution no samni bagai samjang mani mo only for chini notice ni chini je muksak mongolian rong ni bagai samjak mani India hawo jeng nainai khangka gobang ma tribe ni borok tongo dofani borok Pia o solyangin no janjani customary law janjani kerong toma bagino tini o India o constitution kainengo takro bokro o constitution ka only for notice ni chung hai Mongolia ni muksarok ni bagi samjak mani je chini harok buini dofa bai sekjak yangnani abo hai ki samjak mani bagino o samjak mani o 6th schedule constitution pia ba bele kha khamani kok chung asuk India bai majar mani tini prai 79 year ok 80 year ok na nai tongkha जों मनो दा फन्तो चिन बररक जे लिडार हनै खाय थांनाय रक पलिटिकल थों थांनाय रक थों गोरों रक दा फन्तो मनो इमप्लिमेन्ट खायाको कार्यकरी सामुं खायाको मजे बुसे पावरफुल मजे तामो फियाबा साइमानलाया जतन बाक्सा हिनो नेतारक 6th schedule तामा कायसा कान्ट्री इंडिया कायसा कान्ट्री हाय ओ कान्ट्री नि बिसिंगो ते कायसा कान्ट्री आम बागन ओ कन्स्टिट्यूशन सिजागो ताखरो बुखरो जों मनो राखुना हांकाकाय नों नायनाय दामो 8 पिरियड जनो एमन कि जे एडीसी मामन होते तिप्राओ दाबो प्राय 39 इयार किजा खायनो राज्य सरकारनारा थांलायो जिनि सीपीएम रो उंथुं कांग्रेस रो उंथुं दाबो आईएमपीटी आईपीएफ ति रो उंथुं दा तिप्रा मथर उंथुं किजा खायनो सेंट्रल नो एखेबा स्टेट गवर्नमेंट नो तांगै रिया रिया हिनलायो तांगै इलेक्शन खलाया हिनो आं मनो सानामो सुङो ताखरो बुखरो सेंट्रल गवर्नमेंट रो State government dog autonomous district council ni BC election khaisi miya takhuro bukhro mo chini je autonomous district council ni je ADC hapang no borno khaina nango takhuro bukhro belai lasima sijako 6th schedule area o ADC area o non tiprasarok te tiprasano karai क्या वो फनो बूट भी मिया ते हारो वो पाई मिया ताखरो बुकरो ते बूट वो बुसाई मिया हिंके जों दाबो नुगुइ दंगो जे एडीसी मामानि यांगलो दाबो फन्तो जे एडीसी नो कार्यकरी खायानि बागै इमप्लिमेन्ट खायानि बागै गथाम जागाव बुसाजाक जों नुगो सेलेंटा मास माराते कांचनपुर 10टा कांचनपुर ताखरो बुकरो बेआइनि खायै इलिगेलि बाबे बूट बुसाई दंगो किन्तु अरो सावो एडीसी नि बररक सारा तिप्रासारक बादे टिकेबो बुसाई मिया शुद्ध तिप्रासारक सिमिसे आरो बुडडक बुसाई माननाय और सराय सरायके सिजाक दङ ताखरो बुखरो फेयाबा जों अ 39 इयार जे दाबुजराते एडीसी मामानि दाबुजराते जों नुगै दङ जे एडीसी नि जे 6th schedule मते कोनो कायसापानो आइन कानुन सामजाया राखुक जागिया अंगि तमरो सुंगनुगो एमन कि जनरल एरिया अफ फानोसे तिप्रा सरकनि हानो पायै वानसरो बुमु खाइमेखो ताखरो बुखरो आमो आनि चेंजा तिप्रासा सामानि कोकिया और मसि सावो मो आं आनि मुसुंति कक साइतमैया ताखरो बुखरो बाक्सा हिनफा मानो मो ताम साइतंखा क कट कट हनै फियां क कटर सावो मनि जारै बेबाक सेअर दंगो 125th amendment खाइखांगाय मुर पावरक बातेबो डाइरेक्ट फान्डक दिना फुं बेलाय लासिमा सिजाको
एडिसिनि रां स्टिल दाबो जरातै जरासिनि सिमि जे एडिसि मामानि जरातै दाबो जरा एडिसिनि रां डाइरेक्ट फाइ दङ ताखुरो बुखुरो 275 आर्टिकेल 6 शिड्यूल निंगो सानै माया जानोसि सानलाय दंसो ताखुरो बुखुरो खलाइमाया न खलाइ रिदि हिनि सानलाय दङ रिमाया जानो बाहायके रिनाय फेबा नंखाय ताङे रिया हिनलाय दखान र आसो पावरफुल ओ एडिसि रगो हाबना निंकांखाय एडिसि हाबांनो मा सोंनाय ताखुरो बुखुरो जों ओ एडिसि चिन आमसे लायनांखाय टेक्स जों नाहार मानो गोबां मा एडमिनिस्ट्रेशन पावर दङ ताखुरो बुखुरो और बेबाक 1 नि सिमि पैराग्राफ 1 नि सिमि 20 जरा बेबाक सैजा दङ स्ट्राइकाय 1 तामु दं पैराग्राफ 1 तामु दं 2 ताम दं 3 ताम दं बेबाक दङ स्ट्राइकाय जुडिशियल पावर नि लैंड पावर एमन किसिनि लॉ सामनानि पावर बिजनेस नि पावर बेबाक दङ र ताखुरो बुखुरो नरक नुगै माखाना आं तिनो हासुगो तिनो हासु कुसुगो आं तांनि मा बुजाखा नायनायदि बोसोर नायथाव तिनि हा कमर जागि आंनानि बागैनो बयबाय सेक जागि आंना बागैनो तिनि ओ 6 शिड्यूल कन्स्टिट्यूशन मानो ताखुरो बुखुरो जों ओ 6 शिड्यूल नि कक सायाइसे जों बयनि कन्स्टिट्यूशन नि कक रक सालाय दङ जों परेना तो नांगौ राइट ठीक आसे गाहाम न फेबा आनि चिनि सि सामजाक दंलै जों चिनि न बुफुरा खंलायबा हाय नों चिनि न सिरा खगिया नों बुनो सिरा खक दङ हंखायबा बुइनि मते नों थानायब्ले म हायंलाय दङ जोंनो सिमा सोंनाय फेबा जों नायनायखा 70 बছर चिनि लिडार हिनाय रक बरनासि थाङै सोङै दङ आपदेंसि उल्टा सिंसि उल्टा नरक मनाव परीक्षा के बेलाय जानाय हामबाय।